re le sepodisi sa rona. Nako ke ya bosupa o e tshwamagela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone phirimaneng ya botlhano di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Tona a galeletsa banni ba Butale go bo baagile lobo la kgotla lekgotla la Hamas le tlhoma moeteledipele yo mošwa. Fa mo go tsa metshameko Tautona Masisi a ipela le Batswana ka ditsilete bogagapetse lefatshe leno se etsele sa gauta go dikgaisanong tsa di-Olimpiki. Yo e leng tebogang sebetlela a tla boana le rona kgantele mo go tsa metshameko. Patricia Chobonyane ke yo ranang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela bo di amogele Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse boeteledipele le banni ba motse wa Butale go ba supile bonatla le botswerere ka go aga lobo la kgotla ka madi a fetang 650,000 pula go tswa kwa letloleng la madi a ditlhabololo tsa motse la Constituency Community Project. Tatona Masisi a re go bo ba kgonne tiro e tona e mme ba le palopotlana mo motseng ke go supa fa ba itlamile go dira dilo ka pharologanyo ebile ba le mo motlhaleng wa go rotloetsa matshego a tebelepele ya setšhaba ya Vision 2036 tlotla matlhaba phiri wa bega. Toro ya go aga lobo le simolotse dingwaga di herabongwe tse di hitileng mme go ne go na ditego ntateng ya madi a tlhaelang e re ka puso e tseela ko godimo seabe sa bogosi go nonotsha puso ya batho ka batho ebile e rotloetsa therisano le morafe e ne ya thusa motse wa Butale ka madi a ditlhabololo tsa motse mme boeteledipele le banni ba motse o ba ba dipalo di heta 600 ba ska ba ipona tsapa mme ba semelela go aga lobo le manobonobo le selo se Tautona Masisi a se opetseng le gofi. Ha le kgona go aga lobo la kgotla le di-office tsa kgotla tse di le hitileng ha mongwe le mongwe motse mongwe le mongwe o ira yana ba aga tse di ba hitileng e ke re tsamaya kgakala le ntsha maduo a le hitileng kana the minute le ira yalo ya ka le irile ha ne le gore kgotla ya exportiwa ya rekisiwa this is exportable but the values here are exportable. Ne ra dira change ka ga re ntseng re dira dilo ka teng go ithela le agiwa mme go na le o tatanga boa ka lone mme lone ke lebogela gore ile re santse re thulantse dithogo re batla gore re age lobo ga nna le thulaganyo ya CCP madi a re a lebogela Tautona ka gore re diretse dithabololo tse dintsi. Banni ba motse wa Butale ba ne ba dirisa sebaka se go itekodisa Tautona le matona a gagwe ka dingwe ditlhabololo tse di saletseng go morago mo motseng. Ditsela tsone tsa di-internal roads a di ska tsa ra hella gona o kopa ba tshutse madi gore a ke ba oketsa nyana go ya go godimo. Pakeng ye re le mo go yone go santse go le marapo go le thata go ka oketsa ka gore gone ko re tsang teng mo sehalaneng metsi a lekana dipota metsi a ko nokeng ko bophirima ne re dikgomo tsa rona hale ya ka tse dingwe di pompelwe metsi a tswe kwa go seka ga tlola dikgomo di akwa go tle metsi re na le didiba santse re tla gongwe re tswelela re bua le lona gore kana ha re tsentse di-engine ya ka re di tsentse jana re di direla lona lo le barui tota hela keletso ya rona ke gore a khabagare lona ka di-clustera tsa lona ka di-farmers committee tsa lona e nne lona jaano beng ba didibatse mo beemong jwa ga kgosi Butale banni ba Butale banni ba Tati East banni ba North East le Batswana ka bophara re mototo Tautona bangwe ba rona ba ba gaugi le wena ba ba itseng
lenaneo la gago la letsatsi we appreciate more go bo nnile le nako ya gore o nne le rona tsatsi eno. Leobole le ntse le na le maphata a akaretsa ba sepodisi, maboipelego, komiti ya ditlhabololo le batemothuo, mme jaanong ka diofisi di oketsegile go nna bogera bongwe le tla thusa maphata a harologaneng a puso go isa ditirelo gaufi le banni ba motse wa Butale. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News. Tona lefatshe le metsi Dr. Kefentse Mzunile a re puso e ikaelela go atolosa ditoropo tsa Gaborone le Francistown ka go aba ditsha tsa mo lefatsheng la puso kgotsa state land. Tona o buile se a lekodisa babegadikgang ka ditogamano tsa lephata leo. O abetseng Pulebosi ka pego. Lefatshe leno le na le ditsamaiso di le tharo tsa go nna le lefatshe di akaretsa lefatshe la beng ba lone le le tsayang selekanyo sa 3% ya lefatshe lotlhe, lefatshe la puso le le tsayang selekanyo sa 26% ga mmogo le lefatshe la morafe le le tsayang 71%. Bošeng puso e ne a kgona go aba ditsha di le 100,000 ka taelo ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi, mme fela seo ga se a lekana ka toropo e tshwana le ya Gaborone e gola ka lebelo le le kwa godimo, mme seo se tlama puso go tla ka ditogamano tse di tla thusang go itepatepanya le seemo seo. Mo moalong wa rona kana mo dikakanyong tsa rona ra akantse gore motse wa Gaborone ba go to gola mme ra go oketsa ka expansion area ya teng e le go ditsa di le bo 40,000 di a go ta di segiwa gone go mo NDP 12 ra go ta re tsenya mo dithulaganyong tsa NDP 12 gore re simolole thulaganyong ya gore ra atolose motse wa Gaborone ko expansion area go ra kere ra atolose re godise motse wa Gaborone ka gore re godise motse o tshwanetse gore o nne le moalo o tseneletseng o nne le layout plan, o nne le surveying, o nne le land servicing ka gore tsotlhe tse di botlhokwa. Megopolo e tsweletse mo lephateng la lefatshe go atolosa toropo ya Francistown ka lehatshe la Tati le neng la rekiwa ke puso. So Francistown is going to expand to the south, mo go teng Francistown South expansion area. The double expansion area or double ditsha mo teng. So we're also looking at that in terms of expansion. Ha ke re looking ke ra gore ke dikakang a ke re goromento kwa morero ra go rerisa bana le sabe botlhe mo kgangweng. Dr. Mzunile a re lebelo la go aba ditsha lefatshe ka bophara le tsweletse ka mo godimo ga tse 100,000 ba setse ba abile ditsha di le 7,058 go hitlha ka jaana. Wa Betswi Pulebosi, BTV News, Gaborone. Mo go sekasekeng molao motheo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana o mo nakong eno o ka nokwang ke bogogi jwa motse bo akaretsa dikgosi le khansele go supile fa makgotla a morafe la tshomarelo tsa tlholego a tshwanela go gaisa a sa tshwanela tota go gaisana le makalana a mangwe fa kopa go abelwa lefatshe. Se se boletswe ke modulasetulo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana mme re amogetse ya kenge kwa phuthegong ya go sekaseka molao motheo wa lekgotla la kaboditsha la Tawana kwa Maung. A tla saone ke ne ile o rulagantse Mme re mo amogetse ya kenge o na re tshekatsheko ya molao motheo wa setšhaba ya 2015 e neng e konetelwa ka 2019 e gateletse botlhokwa jwa go thabolla le go sekaseka melao metheo yotlhe ya tsa ditsha go akaretsa le molao motheo wa jaana wa Tawana Land Board. Policy re ntse re dirisa ke ya 2012 jaanong go tabe gore re dire e ntšha e leng gore e tabeta e dira ditsamaiso tse di tsamaelana le molao one o wa 2018 we ile gore o tseng mo tiriso ka 2022. Section 5 ya yone e supa gore land board ha e dira melawana ya re e kopane le bogosi le council mme re le Tawana Land Board ra tsena di meetings tse dintsi re na le magosi a mangwe ile gore ba ntse le di ex officio members ba emetse bogosi jalo mme ra dira draft yone ra e begela kgosi Tawana ka kgwedi ya May mme a re gollela gore re ka tsama mo kgaolong ye yo thera bua le magosi a ga gore simolose go ka vango ka di 18 tsa July. Ka re itse gore puso ene a eletsa gore ba tswana le bone ba nne le seabe e nne bone ba tshwereng di head lists tsa di concessions tse re na le tsone kwano. Policy ya rona le yone e di sekegetse tsone tse gore ba hiwe first priority ba tswana mo go tsone gongwe ene bone ba tshwereng di head lists kana di community e nne tsone tse tabe di tshwere di head lists ba beeletse e nne bone ba ene gore ba tabe ba sablisa mo go bone.
Dikgosi di ne tsa kgolela Tawana Land Board go buisana le baagi ka merero ya molao motheo o ka go le botlhokwa gore mantswe a batho a tsewe tsia. Maikelo a matona kana ka policy ke gone gore di-interest tsa batho mo kgaolong di ye ko pele le go ruta batho ka kgang ya lehatshe segolo tsa ba se ka ba rekisa lehatshe a ba leleka go le somarela le gore ba se ka ba jwa ntsoma mo go lona. Mahelo a rona go thelle thuo ha e dirwe ko gone temo ha e dirwe ko gone mme re tshwere lehatshe le ile gore le biditswe ka leina la temo le biditswe gongwe ka tiriso e se ya dilo tse di dirwa ko go rona. Ko go rona thata re botshelo jwa rona bo ikaegile ka bojanala le dilo tse di tsamaelana le bojanala gongwe le ha o re o leka go lema go bata ka tsela e hapegileng yaanong ga go dirwa di-policy yana di tshwanetse go accommodate mahelo a tshwana le ya gore se ga re bua ka sone gongwe re bua ka lehatshe la temo ko kgwae re raya gore le dirisiwe ka tsela e ntse jang. Mme Akenge o boletse gape gore Kgosi Tawana o dumetse gore go nne le dipuisano tse dingwe le dikgosi go ralala kgaolo ya Batawana a tatsa ka gore dipuisano tse di simolotse kwa Okavango ka kgwedi ya Phukwi e thola 12. Atlas Aone ke neilwe BTV News Maung. Wetsu le dikgang tsa Botswana Television re a tswelela lephata la tikologo le bojanala le sa nne tumelano ya ngwaga tse 5 le lephata la dithuto tsa dikago la Construction Industry Trust Fund CITF e go dubalaneng e tla bona lephata la CITF le fiwa ditiro tsa go shahatsa dikago tsa lephata la tikologo le bojanala le go aga tse dišwa mo tshimolodisong ya tumelano eo go supile fa se a go fa baithuti ba CITF dikitso le boitseanape mo go tsa kago e bile go ya go thusa lephata la tikologo le bojanala go diragatsa maikaelelo a go tlhabolola dikago tsa lone ka bofefo. O na le Theta Mathanka wa bega go dirwa ga tumelano e ya bobedi jo go kailwe ha go tla thusa thata gape go nonotsha badiri ba lephata la tikologo le bojanala ga mmogo le baithuti ba CITF ka jaanong ba tla kgona go tshwaraganela go dira ditiro tsa go shafatsa dikago tsa lephata leo le gone go ka dira tse dišwa ka bofefo tse di ntseng di saletse morago. Re tla dirisa CITF gore ba kgone gore re maintaine dikago tsa rona tse e leng gore di mo toropong tse dingwe di mo mahelong a kgakala e leng gore nako tse dintsi re ne re ntse re dirisa ba ba ikemetseng ka nosi mme kana jaaka o itse a tsamaiso ya go hira yo ikemetseng ka nosi e tsaya lebaka mme mo gongwe gape re ne re dirisa madi a mantsi thata a e leng gore ga gongwe ithela a thaela re bo re sa kgone gore re maintaine dikago tsa rona tsotlhe. We have had discussions with several ministries and parastatal organizations, but this is the first formal agreement they are signing. We have already started engaging on several minor maintenance projects. Network, environment. We have already done several projects at the ministry. Lephata la tikologo le bojanala la re mo nakong eno le haraharilwe ke go salla morago ga go shafadiwa ga dikago tsa lone go ralala lehatshe leno tse dingwe tsa tsone di leng mo mafelong a kwa tennyana teng go akarediwa mo mafelong a diphologolo ka jalo tumelano eo e tla dira gore ditiro tseo di kgone go ka diragadiwa. Diphaka tsa rona di kgakalanyana le mahelo a leng gore ke a gantsi re tsa madirelo mo gone ke tsone ko e leng gore ra go ba dirisa go baakanya dikampa tsa rona gore babereki ba rona e re ba ntse ko ba nne mo matong a siameng ba nne ga go siameng le bone ba kgone gore ba tshele yaka moswana mongwe le mongwe. The projects they did thata because they will give us an opportunity and a platform for us to attach our students by long gore santse ba le mo sekoleng ba ba heditseng ba ile gore ba kgone go bona ditiro. We are going to engage them and make sure that we refresh their skills because kana dithuto tsa diatla ke tiro e leng gore ga o sa bereke you tend to lose the sharpness of your skills. CITF ya re go diragadiweng ga tumelano e ga gona go solela hela baithuti ba ba mo nakong eno molemo mme le bao ba ba feditseng dithuto tsa bone mme ba sa bereke gope ba tla dirisiwa mo ditirong tseo go ralala lehatshe leno. Go nonotsha le go thusa Batswana go tlhaloganya tiriso le tshomarelo ya madi go botlhokwa mo go tseyeng ditshwetso tse di maleba fa go dirwa dipeeletso le go ipolokela madi. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa banka ya BBS mme Phesane Tafa kwa tshimolodisong ya setshwantsho sa motshikinyego sa BBS Bank Marshall and Financial Literacy Television Show mono ga borone mo Mokibelo wa bega.
Go nonotsha batswana ka dikitso tsa tiriso ya madi e lolameng ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo go iseng thuto teba le tiriso ya madi mme tshimoloso semmuso ya thulaganyo ya BBS Bank Mashele Financial Literacy Television Show e ta ka nako e maleba go isa melaetsa konokono ya tiriso ya madi ko bontsing jwa batho. As a bank, good money management is not only about numbers. We know that it is... Re le banka, poloko ya madi e lolameng ke nngwe ya dintlha tse re di beileng ko pele. Ke ka moo re tshwanetse ra isa thuto e maleba ya tiriso ya madi ko batswaneng. Would like to promote amongst ourselves in the nation of Botswana. Go rutuntsha setšhaba ka itshireletso mo dikganyeng tsa tsietso teba le tiriso ya madi ke nngwe ya dikgang tsa mmang mo thulaganyong e. Nowadays our country is being invaded by scammers on a daily basis. Mo nakong eno lefatshe la Botswana le lebane ke dikgwetho di akaretsa manweenwee a tsietsa mo go tsa tiriso ya madi mme ba kgona se ka gore bontsi jwa Batswana ga bana kitso e tetseng teba le go itshireletsa mo manweenweng ao. Mo godimo ga mo re tshwanetse ra boa ko pele go dira dipeeletso. To give and be philanthropists before we learn how to multiply money. It doesn't work that way. Bana le sabe ba konokono ba itemile go emana ke nthulaganyo e mme ba thomisa gore melaetsa e nonogileng ya tiriso ya madi e goroga ko setšhabeng. So I'm standing here to ke mehano go thomamisa gore re le lephata la kgaso re itumeletse tirisano mmogo e mme e ta hetola bontsi jwa matshelo a bao ba batabong ba amogela dithuto tseo ko gae. Thulaganyo ya ntlha e sologetse go gasa mo bekeng e tang ka labone mo BTV mme e ta atisa dikgang tse di farologaneng tsa madi di akaretsa go dira dipolokelo tiriso ya madi e lolameng go dira dipeeletso gareng ga tse dingwe. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. jaanong re tlhodumela mo go tsa mafatshe a sele banana kwa lefatsheng la Ghana ba tlile ka maranyane a AI a thusang baoki go bala ka bofefo maduo a seipone a X-ray go tlhalosiwa fa boranyane jo bo tla nna bofefo thata mo go feng baoki dikitso ka bolwetse go ntsha dipego tse di maleba le gore bolwetse bo ka alafiwa jang le ka melemo efe kgatelopele e mo mererong ya tsa bongaka go supiwa fa e tla thusa mo go thibeng phatlha e teng ya tlhaelo ya dingaka kwa lefatsheng la Ghana. Mo nakong eno go supiwa fa lefatshe la Ghana le na le dingaka tse di ithutetseng go dirisa seipone sa X-ray di le 90 fela mme go solofela gore di thuse batho ba lefatshe leo ba feta 30 million. Tiriso ya maranyane ka AI e simolotse go anama mo Afrika. One key thing that I love about the AI is the fact that you are able to ask follow-up questions even when... Se ke sa ratang ka maranyane a o kgona go botsa dipotso tse dintsi gape a kgona go go fa tlhaloso e tseneletseng. The right one is this and give a comprehensive information about it. That's a fantastic thing about the AI that I really love. The goal is that we want everyone to get access. Maikaelelo ke go fa batho thuso ya botsogo ko ba leng teng a re rotloetseng ba botsogo go dirisa maranyane. AI solutions that we've built. ya senwa yo belalwang ele ne tshoso e rweleng mo tlhaselong ya kwa Israele ka kgwedi ya Phalane tlhola bosupa ke ene moeteledipele yo mosha wa Hamas baitsanape ba dumela faelene yo leng borrae go feta baeteledipele botlhe ba Hamas. Yahya Senwa moeteledipele yo mosha wa Hamas ke legolego la pele la kwa Israele o ne a atlholetse botshelo jotlhe kwa Israele ka 1989 ka tlhaselo e bakileng polao ya masole a Israele a le mabedi le ba baneng a na le bone ba le bane o golotswe ka 2011 a na le maloko a mangwe a Hamas ba le sekete gore go gololwe lesole la Israele le le neng le tserwe ka dikgoka. Senwa o nnile dingwaga di feta 20 kwa dikgolegelong tsa Israele go tlhaloswa a itse ka Israele thata ebile a bua puo ya Sehebero sentle baitsanape ba bua fa a na le matla a mantsi mo Hamas. Today Yahya Sinwar runs the political bureau and the military. Gompieno Yahya Sinwar o tsere taolo mo sengwe le sengwe sa Hamas mme ke sa ntlha Hamas e laolwa ke motho a le mongwe mme o setlhogo. Maybe the most extreme person within Hamas. Sinwar o tlhaloswa a le setlhogo gape a na le dikakanyo tse di busula. He is without question
very o sa extreme. belaesege o rata go fetelela ke modumedi o tseneletseng ebile o na le kakanyo ya tumelo ya Islam e fapaneng. In his version of Islam is to be a martyr for Palestine. Tshwetso ya Hamas ya go dira seno moeteledipele e kaiwa e le tsela ya go romela molaetsa mo lefatsheng ka bophara. Go belaela fa Yahya Sinwar a iphitlhile mo khuting kwa Gaza a dirisa batho ba Israele ba ba tsereng ka dikgoka gore a itshireletse. Tlhatloso maemo ya gagwe go tlhaloswa fa e timetsa tsholofetso ya go emisa ntwa magareng ga Israele le Hamas. Laonele Gwale, BTV News. wa itshore ba phegelwana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsere ke Ntebogang Sebetlela wa mesentle go gonela tsa metshameko kgaitsere ka dumela kgaitsere ka dumela o teng ke teng ke a tsoga re dule ha maabane re ipela go le modumo toropo e yotlhe tota ke re la hatselelotlhe la Botswana tota le hatselotlhe ebile segolo jang continent on Africa ha ke bona gore go letse gona le mongwe o na robetse ha ke hara ntlolla mo maranyaneng ke bona ko Ghana e le gore ba ne ba kgobokanetse TV ben se no tla re se gona sa ditshwantsho rra ba e kgobokanetsana ba go ba re tebo wa bana ka bona gore tota go hana ngwana wa rona o dirile go mo eleng gore ga re se go akanyetsa gore gongwe a ka re mo gompekung e be re ipona re le teme rra ba tsona ba letse ba itumetse thata ditso tse leng gore re bonele tatona le hatsela Botswana kana ke re pusa le hatsela Botswana e re tsa letsatsi half ya letsatsi le malapela ha rona re le hano ke le bogetse sone se rona ha ke re motho a modimo re tshwantse gore re banela tsone di kgantse gore go diragala eng di banele mmaiso tla ke go le boge kgaitsere ya ke go lebile sa mo ka motsone e tshong ka mogela ka di kgantsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o supile boitumelo ka fase kgantshwane sa mono gae sa mabelo a makhutshwane le tsile Tebogo a tlotlomaditseng lefatshe leno ka teng ka go gapa setsela sa Gauta e le la ntla lefatshe leno le dira jalo mo kgaisanong tsa di-Olimpiki tautona o buile seo fa bula semmuso leobo la kgotla kwa motseng wa Butale a rutlwe tsegofatso badubi. But Tebogo, only 21 years old, is the man of the 200 meters. What a bend! Tautona o tlhalositse ha go le maleba gore phithelelo ya motabogio e ipelelo e khutong tse